E toi whatalo whātua le whapoponga o Tala Fou mai le si ufonga le lau mua mo le nei awa uli. O le aso whawai le nei aso luas fuluvalo o Februari e atoa i le 5 tausanga talo na whaamaonia le tangata mua i New Zealand i le whaamai o le COVID-19 mai o mai le taimi nei o loo avea bea ma whaamai pito i pepesi i le atunuu whaitau wafe tangata na whaata otolia i whale mai ma le ono se lau ono whao tangata mali liu ona o le COVID i le tausanga talo ai. Ua pa o le numero tangata tau fia i whale mai talo mai le 5 tausanga luas fululua afe i le lua afe lua ma le tusa ma le iwa afe i le lua afe lua faa. O le vai aso nei na tatala i le atatusi, po o le mural na tusi e manatua i whaanana e Feso Collins, le asa avea ma whaipuli o le Greens, ma ua avea ma fianga ma whaamalo longa, ma o lona to o lua ma lona a inga. Whaalia le whaletua o Collins, Vasa Fia Collins, o le a avea le ata ma fianga, a o se whaaloto telefo i moia malana whanau teine, o lo tusi e le mural i lunga o papuipui o le Auckland Transport Ronwood Avenue, whaafesanga i ma le Amersham Way, o lunga o le ata lo tusia i upunga e whaapea, e le tu maunga se tangata, e fiso o taitonu ma le tō whaamamaua whaanana, i lona loto fiso soani malana tautua mo tātou tangata Pasifika. E 5 se lau tāla sala ua fuafua e tuina atu e le pulenga anua au kilani, i nina i aso o iluma i tangata e le resitala ina lato taifau. E luas fululua afe iwa se lau lua iwa sala na tuina atu i tangata i Novema, i le tausanga taluai, mo i lato e le i le sitala ina lato taifau. E toru se lau tāla le sala e tuina atu pe awhai ua fiu le pulenga anuu, e tuli e le sitala, pe toi whaafau le sitala a lato taifau. Ua whaamawai le whaatonusili o suenga o le COVID-19 ia Helen Potiki ma lo ia e toa lua o lo fisosoani le vaenga lona lua o le suenga. I se pepa whaamatalanga na whaalia i le minista mata upole lo toifale Brooke Van Velden. E le o mauti noa pe ai sea ua lato filifili ai e whaamawai mai o lato tofinga. Aina li potia le staff e whaapea, ua whaamawai le whaatonusili ia Helen Potiki malo ia Christy McDonald ma Nick Whittington, ona watunga lunga e winga i le whaangasolonga mata upu o le suenga o le COVID-19. O Potiki na a matatau aveina mai mata whaioi ia o ke topo le luafe lua faa. Ua whaasilasila le malo, o le alatou whaaffaingofia ina talosanga mo visa no fo mau, mo whaia onga mai fafo. E amatatu le masina fo na mawhai e whaia onga malanga mai fafo, i visa whaingaluenga, ona talosanga mo no fo mau i New Zealand. E au noa male mo o mio na whaingaluenga mo le lua tausanga, pe ona whaalau i loa Erica Stanford o le minista mo fe malanga inga. O se fofuanga le ala malo e tali atuai i whaafita auli, na whaalau i loa il matangaluenga wa onga i le aso wharaile, i le ono whaaititi ai le o whaia onga petu sa male afe lua se lau 50 o le amo o mia i le tausanga nei. O le vaveo na talosanga o visa no fo mau mo whaia onga mai fafo, e mawhaiai o na whaatosi na mai tangata e iaito mai whaapitoa, e anga i mai i New Zealand ino nofo mangalu lue ai. O le tausanga taluai na CTI i le malo whaia onga wa onga mawalulu i ne mawhaile o na talosanga mo no fo mau, ma na mawai whaia o ngā fau e whase lau walu se fulu. O lea fofuanga na manuia i le whaitau wafe o tamaitia o ngā, ma e tusa ma le afe se lau fitu se fulu tangata na mawhai o na lango, ma fesosoani i aile malo i se tino i tupe o atu i le se fulu afe tā la, e fesosoani ai pe amalanga mai e au mau i New Zealand. O loo whaanga solo i le vai aso nei whaafiafianga mo le te matatini o te kāhui maunga lua whelua 5. Na telina poloka awala o le tele o tangata na whaimalanga atu e mo le mawina le porokalame mo le te matatini o le nei tausanga. O le au whaafiafia mua na tatalaina whaafiafianga i le aso ananafi o le te ropu manutaki mai i Aukilani. E ui o le mafuanga o le whaatumulia o tangata i le festival o no le fia moli mawina o siwatau po o haka ese peitai o loo whaatumulia fo i whale o loa la Haiti, e tusa mani se lau whaase fuluta mai whale o loa o loo iai, e 5 kulupolo o whaasolo e whaafiafia i le nei vai aso, e whaato a whaamai aina le whaamoemoe i le aso toona i nei, e fitus fulu afe tangata o loo valo ia e mai moaina whaafiafianga i New Plymouth, e tusa male lua tesi male miliona tangata o loo valo ia, lato te mai moa i whaafiafianga i lungo TV ma lunga o penga o fisota inga, pei ona lipotia e le Radio New Zealand.
Ua masani tangata i le sapalaio fuala au taʻitolu masina peitaʻi na whaalawilo mai i li Portele Radio New Zealand o lo fuafua le malo e siitia mai le taʻitolu masina i le sefululua masina o le sapalaio fuala au o le whaamoemoenga le malo ina ia fesoasoani ai e tau whaititia le ngaluenga a fōmai. Ua talosanga ina le matanga luenga o le soifua malolo ina finangalo whaalia e winga i lea talosanga. Lea e mawhai ai e fōmai o na tusi mai le pepa talavai e mawhai ai o na au mai i tua fuala au mole se fululua masina mai taʻitolu masina matala mai tua po o repeats taʻitolu. Whaalia le minista o le soifua malolo ina Simeon Brown o se tasile o la asanga o le ala ai le malo e whaia ina ia whaaleleia atili ai au nanga a le soifua malolo ina. Peita aina whaailoa Luke Bradford o le whaatonusili o le Royal New Zealand College of General Practitioners e lātou te matua le langolangoina le afuafuanga le malo. Lātou te langolangoina le fuafuanga i CTI mai le tolu i le ono masina le sapalaio fuala au ai le langolangoina le sefululua masina ona e le saunga le mo tangata lautele e ai taimi e mo o miai ona sui fuala au i totonu o se piriota fua i le tūlanga o loo i le soifua malolo ina o le tangata. Ua avele tele o whaataunga i lunga o le interneti i kamupania le temu ma le Shein. Ua alia e aise popo o lenga i kamupani ma pisinisi New Zealand i tūlanga tau i maketi ma fe whaataua inga. Whailoi whaamamonga le New Zealand Post e silia ma leono miliona tā lātu pia tangata New Zealand na whaalu i whaataunga i lunga o le interneti mai i pisinisi mai fafo i le tausanga taluai. 5% na CTI mai le luafe lua tolu. O le temu na wa aia le CTI mawalungo le numero tangata whaatau i le tolu pasene i le luafe lua tolu. Ua tau le whaatau ina i le toatele o loa mai i fale o loa i nei, ai ua mateli na whai whaatau ngai lungo le interneti, matosina i le tele o loa pa i le temu, whapele Shein mai isi. O loo whata o tolia le whale mai se talavou sefululua tausanga ia Dominic Gardiner o noni manuanga tūngai na ua paui se wila i le aso toa nai na whaailoa Amanda Gardiner le tinao le talavou o le puna mawalunga o le wila na mafuai na pau maa whaina lo na ulu. O loo whawhetai ai lea tina talavou matangata na anga le leila na tama i le taimina pau ma mawatu o matapongia. Ua tūlanga whaale tonu se tasi o pisinisi ina ua ngao i ese tamaita i le silia ma le afa miliona tā la o tupe mai i lana pule i tutono le sifurwha masina ma nai ua ina le mawhai ona tutongi le au whainga luenga i toa fitu. A o ta mawhai le pule o le pisinisi a Michael and Slemi ma lana au whainga luenga i whaia awala i whaititi ai tau ma tupe whaalu o le pisinisi. Peitai o le taimitonu leo lo whaalu e Elizabeth Audrey Dono tupe e malanga matawhao ai whapele tele o whiriwhiri aura ma mea teuteu tino na ia whaatauina sa ia tufafo i le tele o tupe i tangata o lona ainga. O lona ngao ina i o tupe mai le pisinisi na mafuaina tapuni le kamupani a le custom kept buildings i ano vemo le tausanga taluai. O le asona na fina tula ia i lumo le whaamasinonga whaitu malo i puke koe le tamaita aia Elizabeth Fastfuruiva tausanga le matua e laule i unga o molianga o le ngaoi. Ma ua whaasalaina i no fosala i le whale pui pui mo le silia ma le tolu tausanga. O loo whai eso ngā leo i le whaalawelawe le ana maliwa i se tamaititi tolu tausanga i se awala ta awale i lumo le whale o le ainga po le driveway i se ainga i whangarei i le whai ungo le vai aso. Ua toi lapata ia mātua ia tautua nā le saunga le mumo whanawiti lumo o awala o whale ai mai sepe aso lo muli ta awale i driveways. Tala Fou ia mai le siwafonga le lau mua mo le neiva ainga o le awa uli.